whatatou mātou whatalo whatu I le nganga whaloalo. Tāpo mai isi o tātou watunu I tulanga whalupe. A wau pa ia whaletala lelei. O mamalu whale atunu utainane o mamalu whale malo. Le mai mo mai Samoa I tawha fia o le lalolangi o lo mau meni whasi silanga. I lunga o tupena na tawha ilangi por social media. Ata alofa atu fo I le nganga whaloalo I le mai mo mai isi o tātou watunu I Samoa nei. Tawha fia o si o tātou watunu I Samoa. Ya, mai ntari pata se ia pa ia fili mapule tu unta wiloi malo. Ele tu ai le nganga whaloalo I le tapo inga tutuila mamanua. A mai se le whainga malo. Ya, mātou whatala whatu le nganga whaloalo. Whatala whatu le pa ia mawalunga o auto wasenga I li I matamai taitu stala. O le tātou media I te tonu Samoa nei. Manatu lava o le so. O mātou manatu ai e te tau na tātou mo se fisila whainga wapene I le ua I teimi. Talu o na tutupu mai le ngase malo. O lea lava ua wha au alolo mai le fono. Al pale mene I le aso atai au na mātou manatu le nganga wha aloalo. Lei pelo tau wafio mai, langa mātou te amana ia la o tau ngtafa ioi. La o tau tua ia male nganga ina ia manino. Malama le leile atunu e ala I upenga ta whailangi. E taina ne fo I tūlanga o whamtalanga. E tauna tū atu I whafo mōle sirifia. Malama le leile eisio tātu atunu. Whātalo whātu leile ngang whaloalo. Ai velo leo whai mafonga tāmu moli. Le aingol whātu atua I le tua sa mautasi. E fio atu al tofa ia sewa murifasi. E tasi o suis fono al Parliamentary. Ya mai nganga e maunga lua. Ya le atu to fale ngwa matua ya ale vena ale. Ya ole sui mai fale ata mo mua. Ya fale ata fa. Ya le tofa ya manu le leua. Ya ole sui o fale ata mo mua. Ya ma le talenga e fesolai. Ya ole sui mai ya ana mo mua. Mato manatu ai tātou tala me wha solo ia ma tātou tala noa I le winga fo ia batu e laiva noa mo outou ia awania tō fisiri fia malama. E leo tō nāma se la ina le tūlanga leo outou sila ma iai I tūlanga leo a tau nuu iai le whai ngā malo. Ai mai se lava whaapito au ngawha le tūlanga le vang Faaupufai whatuatua I le atua sa ma utasi. Mai o le a tala tūlanga uma e pe ona iai le wha moe. Ia pe a wha pe tu ina mai au tō fisiri fia wha malama. Iona mātou tamu whai le tali atu. Ona lea ua mātou mai tau. Ia ua maua le avanoa e. Avatu ai le wha matalanga a le fionga le sauwha pito ia fi mei. Ta upu fo I sa autou langa e sa mātou mata le leima mātou tapo iatu. Uyo lea ua manatu. Ya, e te tauan whapale ni tu e lua. E sola le nei, ia, la whatuia le aio fina ngalo. Ia mawalunga o lautou vasenga o tu stala. Ia, e maili tau whama le whautau tanga. Au lava lea nganga. Ia, e le whapea o se tūlanga. E iei se tūlanga e to ia le tātou vana. No foma le vatapuia, e le ai. Ai ai nisi am tau pe tauan o whaali atu ma le nganga whaaloalo. E le ai se anganga o le whatuatua e le atua sa mo utasi. E punitia. Punitia so se wā lesi whasala lau. E sau e whatau nuulo na wha moe I ni mita upu. Siringi ai mātou. Ai aua ni tu e whaia le mele tu lau sa mo mlau whafunga mai. O le o mai e pu e wha ngao iata. E le tala whea ngai mo le mātou langona. E iai ale tu aso e tau te mai ai whapene. E na tātou e tala noa I le ma fesiri atu fesiri mai. Al wha lele mai leo le drone o la observer I e o mai e pu e whapena ta e longa o se mea tala whea ngai. E mātou fo ia ia te tau le siusio manga e ngata ele pui puinga o mātou whamatalanga whapena fo. Whapena fo I le TV1. Ta auto wafio mai mātou whai atu tātia e ise lao lao i eila le tai alu nei. Anto e tā milo mai alto tā vale pu e tūlanga o I e tupu ele tātou le whi malama mai. E matupu e tūlanga e whi ese i e tātou opu matala. Ui o lea, o mawai na nā taimi.
Ole nganga o tātou ainga o whātua toi le tua sa mo tasi. Tātou tala noa. I re whape iaia se puni ngā tasi. Ai manino, mamala malama le leitu langa tō telefonisi o tau. Tau tō wala o mai paua lau tari ono sai mai. O te wala watu e iaila le tai hau nei. Ia, a te tala le avei. Pa ia mal mamalu o le tātou au whaitu stala. Pa newspaper ma lau whai TV. Ia, te tala atu po le ani mea tau te whinangalo ai mau tō manatu ai. E tau waina fisiringia ia le mātou saufa. Iatu. Ia, ai meri tō wha. Sei fu mbawal mātou awanoe tātou te whaafsanga ia ma awatu fo i se mātou fesiri. E moni airi whina ngaro o lewa tā maus tātou whiro i ngaro ia whapenei. Tālu ana tūla i mai suinga i le loto i whare lau tau pāti Faaupufai. Lau fesiri Laaulialemalietoa wa o lewa e tūla i mai o le teitai o le pātua tua i le atua sa mo o tasi. Lewa au mai le tusi mai oi ia whawalo. E vea i masui o Parliamentary mai si minsta. E na whaatula i ese. Tātou te e nai le solo i o lātou sui a wai le pāti Faaupufai. Ia ma le saunoanga mai le tusi. So di whaavai, le sori tū la whono. Ia mai o le whaamasinonga e tauna o mai eise lao le mtaupul nei. Ia ma lo whaalo lava. Ia, whaaftai mo le sili au tanga Vaega. O le mātou lava tali tanunga. O lo mātou solo i whainga whaavai. Mā ia inga e lima taita i nai le pūlenga o le vāinga Faaupufai. Ua maea o na whonoa, e rei whonoa whaatasi. A lua whaatolu. O whea e anga i ai le mata upuri nei o le whaatula ina ese. La tau ne to ono lewo tau si fiai. Fia me Naomi mta afa. O whai atuala. Ia me se fo i Pau, Wala Schuster, ia Tetrick, Tosun Sulu, ia ma Latino Wayne Fong, ia ma olo. Le mātou te tanunga au tanga Vaega, o le whaatu la whanoina uma le mātou mtawha i oina whai. Ia lava se me tasi whapea na masalo salo ai, le mātou whai ungaleanga na whonoa au tasi, ia le maturity em whai ei o na mātou tangofia tūlanga ia. Au mato mai tau, ele tasi se taimi na whaifuri sa i ai. Alua whaatolu na whaifono le ama se sina sau. Na ngangana na mato mai tau elo, o tau lo na mato laa. I le sila sanga whaatino ni taupu. O le tuina mai o le tusi ale to whaia whawalo. O la tau na ngona. E le ise si mato koe ngai ngoina to whai. A mana o e wha maonia la to tusi. A mai le maturity o le pātila ia lato. A whai ele aise maturity. A ngā i whaamsinonga e vele lato mtau. A matau ia. O leo mato sound. Lua se fulu sui a wai. Ma le maturity na lena leina mafua na whai whai unga. Ia a tūlanga ia le lato to e sauno mai. O le lato na ia te tau. A matau ia. A whai le tūlanga le whaamsinonga. O e aven tau pul whaamsinonga. O la le tali e mel whaamsinonga. O mātou tāpena fo i le mafuanga. Nā lai una whai whai unga leo. To ono la leo wa wha amuta le to e vea masui a wai o le wha tua i le tua sa mo utas. Leo to e poma le o la isi min stala i tutonu al cabinet. E le ave seo la tau sui o le tūlanga o la tau. Ia, e le taimin nei e le i whaiesa mātou whai unga i le isi vaenga uma. A wai o tangata na mātou mautino o i len tupoli bevesi. O e whasol solo pea tau rumanga. E ia isi le te toi o na saini le tusi. Na saini o marilienga na whai mua. A ua toi so sola i o. O malosi whaatosina mai o. Ofa tofinga, ofa minista, ofa ta vale, ofa whamanuianga. La taulana, ia le se fe furi sa ile. Ina ngalo le vaian Faaupufai. Langol menna ta o le whaalata. La tau lea wa umantuana matel nu mele lusu fa. Alua lusu lua. Ia whaatino nel mato whai muna whai lusu. O isi lau la tau lea te toi o wau mana saini le whea ngainga. E lei whaapea fo se whea ngainga na whaanana ina fo lea i. Saini ai luma le malienga atoa e peita ian. Ia utoe oma. Ia.
Tuli lato manu. O no le tamawa ingana. Ofa malapito. Ina ia watu. E whala I titi el mato pito ina ia wane I maua le mele ufu. Patu la irfina ngalo le Faaupufai. Le ala so fina ngalo le ia le tala sala tua whapea na saini nisi le tusi le na ave o te mai te pare mia o vema te tau. E le isi le sila le vaenga leo le tusi e whapea ua utau fina ngalo e ave ese le te tai. Wa le o toi whatua tuaina wa o tala na lea whapea wa vatu na o le sila o tusi ai le vatua le vaenga leo le palakalafa lea o le aso fina ngalo. Ya, tala ma le whaalo alo la ngau tele ia fia le taimi le anta pena le tusi. Tua le taimi ta pena le tusi le taimi tonu no walu ai whaalau I loa le vaenga Faaupufai. O mele le la tupu ia taia. O inana mafua o mai le keutana inga le na pesa. Mo le sauno mai o sesi whaapea ele I whaitau se tusi. Ya. Alo ma le mana. Ya, la atuli eilu mo le atua le tala pepelo na tala. Ele mawhai ona e nofo ma saini po I saha whape na se tusi e te iloa e maa le ale tau. Ma e loo tari tonunga e leise si na whapea ele I mala malama I upu. Ioi, wa le taulu manga na alfono sa whai na matuasi I alfono. Ai ua pa apa tu level vanga Faaupufai. Whai malu whai pa. Whai malu whai pa. Le fiafi lea na manao level vanga Faaupufai ma tō titu. La I loma ma tō wo I tai pārmia. La talsanga awa atia mai a ulela walo e fala vamsinonga awal meno bo mai ia longo auto o lela tupu mele e te taiao ata tia mai a walo o tuli vamsinonga mamea o tele mana e ta tino fa pe o sawe fa ngal va no Faaupufai e fai mo puni ten matang ele ai e mi foi na sa no atu le o tu se fono nei e matua mamau isini ena lai lona lai ma whapea. Whai lor tus. E whai ma pine wha mau. Lela na saini u mai la tau ia. E na saini u mai la tau ia. E tūlanga wha mai mo. Na ai mo la tau leite tonu. A te to iwa ele to e tonu lang Faaupufai. E wa vesel to ono. O loo wha solo pea tau lumanga. Al vanga Faaupufai. Po la me to e whai muti. Aftai to tasi ala usiri vaenga rea. O lea na ova ai le tusi. E leo saini lau fionga te telefon ma foi sea. A foi ono le tusi le na o te rei a fia la matang. O mana o pe aua na I wha ele e lea fua le fina ngalo le vaenga Faaupufai. I tusi mo mole na. Aua na I whai a fua le tua inga wal mena na wa mai nei lunga le temi nei. Wa usau wha o ngal vaenga Faaupufai e. Toso ale mita upu le wha pe o low case. E ma fua mai mele. Ya, se temi sa no atu ya to ina nei. Na ala no le saini le tusi na le matanga ona wo iloa ile tau no saini ai o le fina ngalo ale o le vanga Faaupufai ai na mato to fono fa lua ya na mai nino e loma mala malama o uma foi na mato fai tala ma to sa wele o fie merte minna eu fai sa lo ye a fai wa ele mana ia le vanga Faaupufai a fai wa ele manatu pe wa ele fie ia tau awa ele mana ia le vanga Faaupufai o ila wa watu I lola mala ulangolang o le te fatu tuina oi o inala fatu au saini e lola e mut saini ai loa ma leota ya saini ai ma lupe ya mai simin stale na tutuli mut na saini mo lava ya valasi ma muripola e pe o leota ya ma seula ya ma une ma tau e tō whāna tō e saini I le tusi lona lua le na wha manino iai ona ua silinga e tau mwhai au metala non tau ia tō e wha potu lo lo msaini na e wha e na mawel whainu mena na e lusu wha le mtau Whaftai mo lava. O le whamni nonga a tiri on tāu. E na o tūlai waile mi tāu kule molianga ngela. Tālo I lole o le bato fono. O umar kokos. Ia ona ua manatu o lela anga ia tūwhenga pālo ta tele. A lea ua tupo mai a mea papene. E le I o mai umalal vaenga lea. E o le Parliamentary. Vaenga uma ia le ele ba sisi na saul fo.
I le whaakalia la e whongo o kokos. Lewa a kole kuara me whai ai. O mga ku uma e le ima se si e le isa o ngoa whai pule. O mea uma alenga ku kongon kusi. O fina ngaro uma ngā whai pule. O awal ngākang o whai aku e makuale ma whau an pādia. La me wale sau al kakofong. O ia o kai kai. This is irrespectable for the party. Na wa ia uma ma ko uma whai pule ai le fia mai o ia o kai kai. Le o mai uma vanga le. O a uma langa mangaku le ko kongo kusi ngā o uma va. Nga mako mali lia ilo e wha pepa uma. Ai ave ilo iai. Ma o le koe wha ko inga foi oe e wha waulo kai ka inga o paki. Ia pero la ngona ngā mea wha mai e le whai kaua. Ia ka ko mamala ma uba mburka ngaka. Ia ka piko siria ngaka ngā lenga leo kele ngā wha mai amlawa i o. Ia wha mamala ma kiringa o maka upu uma inga race i le whongo. It was put on paper. Ia pero le, ia lei. Whaftai mo lea manoa, whaftai ale vanga tonu le sa tawanga i tuase whasiri. O le manino le tō mau o le whaatua ina i le tamai tai panemia manana taita inga. A lo whasilia ngā i ministaia to alima o le mai tau atu e fōlinga mai o le awai i le whono. Whaatolu e pe whaaluana le awai le whono. Le mafue le whaamalolo ino i lātou. E mwhaina whaamanino atil o le atonu e nisi mafua anga o le whaamalolo ino i lātou mai le vaenga Faaupufai whaamanimole. Whaftai. E le whaapea o le leo mai whono, pauna o le mafua anga nana le whaiunga. There's so many other issues. Na matou wa iri le iai, ma isi mewa lewa o na whaaputu e sui su whono lava ia. Ai mai se amata upu o ngonga ia e tūlai mai le atunu, o le mose fo. Mai na matou lo le leia, o le to ono lea, ia, o le to ono tonu a lea, o le whautua ina fia me. Lea ua matou wawa ai ma tiru le lei tūlanga. Tau mawhai atua e tausi file mua o le mwhai lava. O le matou tusi lana ave iai, whamatala uma i lava mea ia e atu ngalu o le pati. A te lato uma lava na, mai peo na whai atu. Pule lātou i le tūlanga o le tūlafono. Ma oina, e manino ai mea umana mafo in whai unga. E le na o le whapela e le i o mai i le whontanga. There were many other issues. Le ua mai umai whafo. I le taimi ua tupu o le wha le tonu le ua mata na turi a pūna o au. Ai umane, e le o le whanonofo fo umal pātia ma le fifia. It's not only one issue. Ai pe o te manatu. E la turi a pū pe le whamsinonga. A la tō mana ilo o le whamsinonga. Pamanino ni tau. Lawa whianga o le whata amol tata wawanoa. Malau mai mātou. E mwhai ona e tāua nisi o mata upu i ona e saunoa i Ianuari ai mata upu mafua i ale. Ia, o tala mal whaalaloanga lewa i lima o lātou tusi na watu. It's quite confidential mo te mire nei whaamalulua tuai. Alai manino umal tusi na ave, ala to umane to ono. Everybody has a copy of why the party decided. Malo whaftai, o le seo fasili whamalmole lawa whianga, o le wānginga i lunga mai le tū, tātou i tuanga i le tūlanga fo i lea i le snap election. E ono lango e vaenga Faaupufai le nei se snap election pe a whai a taunu. Ia, tau tala mal whaalolo ni tā upule nei lango lea e tua ia mato. O le aunga lea o le whaamoe o le whaatutua i le atua sa ma utasi. E o e whai le vote of no confidence i tonu o le Parliamentary. O le matou tali, iau tō whionga me le whaafonga mai a Samoa. E le ai so matou wanganga. E whai se vote of confidence. No confidence. Ma matou ma le melna. Matou whetu na i ma tiro ma wawai. O ai e whawhai e le se snap election pe a whai. E amo e le tunu. E poloka o mai le tina e o le tunu. Mai tu lai se tūlanga matua te le ai le a fia. O te mau aingo le tunu. Ia, o le mātou ngā tali atu, e mamau sa mātou tala i se upu, o le nā mea, o le mau te fōfō atu e whātū se lafo. E whai eise no confidence i tonu le Parliament. A te role lei, o mā salonga nā lai ta viri mai o. O mātou lava ia ma le whaafonga Samoa, o mātou lava ia.
e anga i sao al matou teitai, matou tonu le vaenga Faaupufai. Matou te anga i sao e tau sao ia fia me, ua matou leto e whatutuina oe. Mafua anga nei, natou te sifia, me i tupu le tunu. Ma mea uma o le wanga i aile tau mate o whaiunga, tolo fia whaiunga, tilei whaiunga. Tau pule leo wa fia ai, ua fia tau sanga tos. A le ai whatu ai whatalinga tuli. Tua i a te au ma vaele. Whelau tangina ave mal whaltua vaele. Lei se mea. E alau whaasanga mai nei e chacha uli tangina avatu anaki. O mafua anga mai o io na o mato manatue. E te tau ana whasao. Kol tali la langi malau whaafsiri mai. E le ai so mato o nganga mato e whaimena. O to tonu ai. O to tonu al vang Faaupufai e Leuatea ni tau pulea. O ai na mato firfiri al Parliamentary. Matou manei. O ai la to e whai unga e bese. O te teletonu, o i. Awara save ua fua le maa vele fua le Parliamentary. Parliamentary le tunu. A le la toso atua i nei te tonu. Ia na o malaia. O tu maa au. La me la fia i fua le Parliamentary o le tunu. La tele na matawha i oi. Tele o na tiute. Tam fa solo tu la fono me um. Ia pe tu langa le na ua. O fa upu matole fa tupu bevesi. Po uma na ave le matou tusi i fonga fetalai. Fa matala ia le fa iunga wai u ia le caucus. La tau nei wa ave ese. E le to eta ua ni tangata o le vaenga Faaupufai. Ono mafua anga nei. La la wai limo le fonga fetalai. Ma foi na longo le fonga fetalai. Ia o swinga fau le leu fatu la i le vaenga Faaupufai. New appointments. Nanga le mpena matou whaatali tangata e whiu wala ukuru whongo leo mai. Lala le mele la tupu. E whai o le a fia o tina ele malo. A lela tang fwoi te lepe e ire vaenga Faaupufai. Ia se matou te latu le nā e. Tūlanga le nā. Mama me uma. A tau te re ma na to e amo le tunu se si a venga. A le tatu e lo ngā tonu to e. Su tasi masina o le whenga balot. Unnecessarily. A me la whai i fona mea. E le si tatou whatelitali le palota tele na mai le fina ngalo sa mo. Pea whai e le tele tonu lava. Na mai le fina ngalo sa moa. I whatuatua i le atua sa mo utasi. A whape le isi tau ua fuanga i whai se palota o le whanutoi. Sfulima na i ormu sfulima. I orana tunga i o inga whaitai au e fu. O tae au. Mana ia te o to te fisiri whongwhitalai langa i leo mātou e whai. Iunga, the speaker rules. O matou ia, wo umal matou ngā luenga. O awe matou tusi te whongwhitalai, o la wali ia, tu lau lava, e leo toi te tonu al vang Faaupufai. O matou ia, o leo matou tā pena wha, wau tiu te wha Parliamentary. Whai whono o komiti wha Parliamentary, ni wha wau ngā luenga. Ta pena mai tu langa o isi mei e pili e tolu, ne polok, lala, wap tātou mai temini. All block na. Tu la whono whai ngā palot, polok. Talu el mele utupu. Ai o matou la vai matou te alo le a fa lo ta o la me sa no e fonga fetalai. He rules the order paper male Q paper lasso. Whaftai la vai lau sunga le. So e tu tau tu lava le singa le tu langa le weta wai O le vote of no confidence. O le wa umana whai whai unga le vaenga Faaupufai e whaapea e lau te le whatutuina fōi a fia me taitai ala tō vaenga Faaupufai. Ai se awo le whaawau ai loa la auto mau. E ave ese fia me mai le palemia pe a whai wau tau le whaatuatuina la valentaitai. O le matou mai tau. Le ufai matou ngā luenga. O le tusi le na matou a bea. That is the beginning of another process. A ngai tu la whono whai ngā palota. Lai lalo le 141. What happened to MPs that are no longer belongs to a political party. O le disquestion la mena. O le fionga le fonga fetalai. Oina, le mori matou ma. Tal si tae au e sau no mai le fonga fetalai. Ia u whalau loan matou whaiunga. Ala fwe ta biribiri mai le spito, wa nau tau si fia. O tala noa fia mem tu ila epa. What is that? Isn't that the affiliation?
that breaks the law of or switch, let's speak. No, wa mata na sorry le si tu la fono le affiliation. Na me wala ina lu foi atu le. O se me mata ngana mato baba. Nei te mi uma sa mato batu el fatu tuanga. Ai to yalu to tala no al tangata na mafuai na mato wo sui le ma. Na ina to fa. How do you see it as a media perspective? Oi se nau te inga to Vaega Faaupufai. Ia, te lo malama tele ia foi tu la fono le mota e mawhaina whaatu e se tō lafo e ave foi sisi e taita ia tō Vaega Faaupufai e ono whai e foi sisi ngai o inga a wa foi to finga al Parliamentary. Ai, te loa we will never cross that line. Wa uman mato ngalwenga o mea ngata ile mato mawhai mal mato authority. Leo fatino. Ai a fola lol mato fai unga Parliamentary o inala e a mata lola le si ngai ngoinga a ngai me ton wale to sa no mai a welo uma sa mo uma fai mato unga o fai te tai fai te telefono fai su te tai fai su te telefono o to tofi to finga. So that restriction belongs to First Party al Parliamentary le vai ia ele tengo to talato il fon fetela e na te sabali le spito. Silfia foi el media. O mana ele tu la fondo te teu o Faaupufai ma le lua fisuluiba. Mai o whenga pātine le o makualika laisa I tono o Parliamentary. A o I tu el whenga palota, o ele pāki e fo I mai tono, e ele majority e sui a whaipule o le atunu. O la toula na filfilia malo le Parliamentary. E leo koe whaia se pāroka se Parliamentary I to tonu o Parliamentary. No, ia ko mamalama menga. E umalo o mauma per melen kupung el fast. No majority lo el fast sengi uma. Ave lo le al malo, appoint lo le al malo. Fia mele o mali el fast to be prime minister. Ngale mai ai lunga fa mai lo fonkalai. Ia fasisila fa lo loku. O ave ngela fionga ia fia me. Ma Parliamentary al malo sam. E lo ko fia menga e lo ko in palo ka konva. That's a new electoral act fa uma ko le pa ma ko le chapipi ka binga. Ya, ese la le process. Pea fa pea la manga o ave se Parliamentary. It's a different process that goes in Parliament. Ai ole maka opula le o lea wa maka ku I lo ko fa. Ese ka sisira la. Now she's out. La wale ko ave makai kai el paki, wale ko ave ma member of paki. How can she sit there? Malawanga malako ongo, and they belong to a no political party. Lawa aki mai ngai. E illegal mailing fe mako unlawful. That's the jurisdiction of the court. All at court. Go to the court. O fai se sen melo fai ko fast. This is the majority. Kolu lima 15 20. So how do you find it? That's exactly what it is now. Whaftai lava ale, whaafsilia tua, whaamole lau saunoanga ina ua. Whaafo I ta avale ia sa au mai at whaafsilia tua. Na e sauno le tūlanga le o loo silent ia le Parliamentary. Mwhaina e au mai se me se tasi mō mātou whaamole I lau saunoanga. Of course she's silent. Vai o ko ia. Yeah. O ke whaalalo tele le tofinga Parliamentary, le atunu. Moko vai o ia le case le. Wa whākau sanga. The police have failed. And that's the fail of the government of Samoa. O whākau sanga le mo. O le nkal sanga aku mako. Pea mangi leo mai whafo. E investigate le makau. Nga fai leo le fai unga. O la fa se esen minska nga o leo. Ai se e aku le fionga ya kwala. Le anga nginga Parliament. You witness it. Tuala has said it in Parliament. And what happened? Sa wafia make off. Forget it. I will think nga kuwa pe leo. We smell a rat on that. La make off fu. O I ma waile me. E si la o mako fungol kokos. Koe kalsanga ko ye afa mai le ai o ko nga o ke kuwa leo. I respect the police commissioner
and the office of the police. But o mea umangi, it's 4 years now. If I face a malong kula fwai, it's a matter of life and death. Ile ainga le malakamikiki le, kusi mai ai le Ungali, ile la kama. Ia ke ia o Parliamentary kopi uma miska. Le alang mea fai, le ai se mea kasi no fai. Anga koia, kua kui, awa lema kaunga action. Makaulia la ko le la lo aku le fasi na whinga palo ka kele le lua o lua maka opo le e sai mai ka so ole ku e palo ka kofi e fa pe ka i le malo yan ka ko foi fa ko ale mai e pelo ho la ko me fa so they might turn around and vote for the other me la ngale ma ke pole ke lo e ka sa ole fa she lacks leadership to determine le file mu malfa ma ponga se me. Paftai lau sunga le tai faafsili atua. Fa mata wala na tutupu ne mea o na e musu e te resign pe te whaamawai. E le la i titir te mina tala noa in ta upul ne. Fa tua uloa le a kupul me e kia ingo wakule lo kamaya ulo visa. I know nothing about it. O mea fo ia mako ai ngā whākua koe le ko sa mo kasi se whape mai ia. Lauri, o lea ieri me lea ngā i mai au e. Sa kua kalangopo le sao. Should take two sides of the story. O ale leo ia la ula me ka mai kai pāni mia. And finally make the decision. E loka, ai whawhela ua ia ka kau. Whakai kai fongo le vanga Faaupufai. Kangu mako kalangoa. Pe a whai e pui. E le whape pui a ungi whai a no. E ka kaunga i kulanga. Ia le hapa whakawhaka kulanga. E whakalango, ima whesiri au mkau. Not even a minute. Kau loa kai mira loka ingo wakula loa loka mai au. Au kai au kirisimasi. The next day is Christmas. O le ale mena whawhau mena. Wakapungi le court. O le wakua lo koloa velo ka ofi au ka kang malala for the next 2 weeks. Hawa le lengi di skala lengi me ka pungi ko. Ia ere fa pe o fa yatu. Okay, muso fa ma vai. Okay la ngonga i lo loko fa ma. O le ale me o le au fa ma vai fu. Ala me o fa ia o fa pe ia fo kanga ka kukupu wai cases fa pe. Ele i fo sia fa ma vai, ele i fa ma vai fu. Fa fer case of Ontoya a sui parbia. Charge, guilty. Mi se me kasi kup. Fa fer kulanga ya to suru lenga mawala o nga. No fa ma vai. Le ai. Kan fa se e fo le spiko. Fa fer case of me mal former Attorney General. He was up there. No fa ma vai. Le ai fo. Fa fer case ma ko fa in a private prosecution. Me olo latino ma. Ma charge o mako. Na fama veces. Le ai. Ala le me o kuri a puoia. Nga o karsanga ya fie me nga wasaul maka. Ua kalia o fai leo pa wala o kala mafai. Pamone mo review le leilo o fai la. Nanga ilela kiki lo walu ilalo le men ngai o a o sui kai o le ai ngol fast o kai fongo le fast. O sui ku lo la vai de fa pe o fa ko o sui ma ku par me ngere ko e ka kaunga mala le po o sao. This is malicious prosecution. O ko lo me renga mori mo moia ko se la uri mas fukangi nan me ngasau ye ai ma se men fa ma ngi tirai tu that no kere ko fa sanga fa si kangi lang o kero fa le ku o yo nga I have a decision to say le mela bala le fa your review fa e umal me ke mal or fam singo la kala fa I didn't do a so back langa o ye mo ele mo ele uri ami o vale ai nga fa your court case ke e am mo le tunu saying to here now e la o fa mai nge ke ko o me fa mam la ma ko me ne fa mai fi me e ke o kulanga okay fui fili me e ko okay step down temporary okay fa ma vai
ia pe kuri roa. O mea ngai korunga mai ke whiri ai, o whakura whia me. Pāmare mole. Ko e sira si rangi e po o sa o le mele la whai. A wakuro whaila le iti ele reviewinga le iti, ke le ropo e kaka ngō review wat. Aru rofi me aver cabinet. Au kasir kapingeka. E ave au a temporary step down se umalawa msingonga. Ko e mai wanu ka upunga le kokos. A koa le majority le kokos. E awa ngi wha marolo au. A e wakur whaukuanga ia e koe ki kilo ia. Whaino lang kala le ponga le maku fongo, le wha fongo makusui. O le lei, o le o wha longo lo kofinga ngalo. E ka kia manu ka upu ma ke fongo I mana uri kai au. This is Wednesday morning. Ai au wa lakula a whaile ma fongo via me. Whai mai, lauri, ia mali. E le o koe kolungi option. Ngā le lua option. Option mo mua, you have to resign. Option longa lua, kuri lo moe. What other option o ke wha maa vai po lea? Well, eise option o lo wha maa vai temporary. Wo ku usa mai lava, force me to resign, and kuri lo ma. E ngo whakuro le ie. O ngo le wale ai se option o le temporary step down. Ea ka olo o ke le wha maa vai la. O ke kari kongu, I lo nganga wha maungi. Se I uma mai le wha masi ngonga. O ngā whea lea, why should I be penalized? Nāle me la claim mai lo guilty ai le whaise wha masi ngonga. This is claiming my guiltiness I rumor malo. O wha maa vai anga wa. Wa vese wa. Wha maungi elu, sori kura whango o wha maa vai. So that's where ngā lai lo. Ai pengo whaiak. O uma option korunga mai. Awanga le lua option. Force me to resign or sack me. Ele lango wha malo lo ia. Pamole a lauli a whai e te walu e toe manatu le pale mea e fofo ala mea le mata upu. O whea tonu e iai lo whina ngalo. Yeah, Rula, you know better than kulau lava. Ngai fia, we go far beyond. O le nganga ia le mau ke kukua le kaimi, o le wha mau po ponga o le wha kukua ngā sa monga mai. O la koe ngā whafoi koe fōi. Kuri au. Kuri ming sky ko. Kuri swimming sky suko. Where can we start to sui again le ura le? It's been far beyond. Wabar ko kuling o Muripola ma toe lupe ma leota. Wala ia se mga kuifo. Eva ai le issue le kalangoai. Where is their human right? Pa pea le kuling o ming sky langolong. Al me fore le mea ngonga sau ole ora fafo. We had never expected from a leader nga mako ngofo fili. Kau avele kung. Whaftai tele lawa mo lewa noa lawa whionga le tai fon. Mana e lo whina ngalo I le tu le ia pale ni uma side o le story. Le side le tamai tai pale mia. Ua whaailoa ai whapea. Ua lau na mafua le ngasi o le malo o le wha malolo ina o lawa whionga tai fono. Ma ua atangi ai, ua mo o mia e lawa whionga tai fono le wha o ngā o lona tofinga wha apale mia po le pawa wha apale mia. E sui ai le tū la fono. Ai mai se foi o le tūlanga o le loa tonu pe o le asa o le mafuanga. What's your side of the story? Yeah. That's her story. Au ia, o le wha maungi ngolo whaku. E le wha maungi alo involvement o kere isangi le kusi. Na ku ua kusi al bang Faaupufai because they found out there are more issues rather than my issue. E wha ierim kau. O le upu le wha pēr o le wha nganga no. Pau al mengo lako ia me o ke whesiri ei. Did she knows about this? That's why I go and ask. O e sila fia la o aku leo ia kia ui. E loka. O la langa vai me ia kia o lang kai fongo. Ma o a o sui kai. What is that spells to the nation malaba ia kangaka? E le whape ngā so maku rangonga le mea. E ka kau at least whape mai. O ien me leo kau me leo mo. O kau mai whakari whai al whanmena. It has never been my intention to go to her to stop. Kala wha ngaku le epang whai mo mua le me mo mua. O lo wal wako wha ngalonga pawa ka ofi ai no. And that's why I walk out 2017. O lo le lei o parupalunga vo nga. Same parupalunga le waru kemi. Same. It is se la kala. Because o le porkiki ringe I le mga o e wha mama.
por kiki ele lea, por kiki palpala, la mele way, por kiki fasyoka ngaka. This is where we want to clean up the nation. Fa mamal med fa fonga le kung. He ma vol mako kain. Who wants to be a member of parliament again? Pea fa pe ko ke va ai, por ku langa le aku kong el parliament ai fa sanga meisi, e fa ka pulpulen ngai fa le anga. Tailo sa nolo fiang le tulanga le na fa pe you step down ile level le ile e awai le case tu au o le sa no fa ile minister ia le fianga ya ale sa ko pe uma minister ile tu sia ma tu au I say ana like why were you so curious to be involved into our case? I say an me na ngona la curious. Okay, first of all, o tu au olo a inga I falakai. It's my family. Pasavalu family falakai. That's where wo fa akali, elese kadi. Lese kadi le le ma wan ka op. Secondly, o sa au ku wa I mai ku le pa ma ua ma va ele. O ma ua ngo kier kama. Remember? That's where I get involved. I saw no le markama le Sam. Aulo Sam fa makala mo mai me uma. I didn't bother of questioning Sam too much. Kelelo Sam, I don't know him. So that's why the investigation le fo la veis ka molio. Mo foi ali o sau o kirkiro o leo fa ko ko inga sai va ai mele. Sau so nga fai. La o mga mau ka fai le meu sau le mo o sau mo mo lo ia. Ka u mela ko le kala fa me melo ia avero leo. We have enough evidence there. Alan mengo ku. Wa vakul le susuanga ko kong. Wa ku ul menga renga vakul susuang. Ai liu mai lo. Pingi ma kong fa susuang. That's diversion. That's diversion ul menen ku. Ya la wa kuris ka morio. La be supporta sel fa pui. La loka ku kasem. Leiste sor kura fongo fa mangi ala ka fi ka. Ta sala usiri fa mon mole la fionga. O le whaatotuanga ta upu le wha mawhalawa o le whaatotuanga le wā lau whionga tai whona ma tamai tai pani mia tono le Vaega Faaupufai. Ai whape whea le whaatotuanga le atono o lau tele. O sa iai se sila mamao mai nei whaafitau le umawa tupu malanga ngasi o le malo. Sa iai se sila mamao le Vaega Faaupufai i le tūlanga fo I se awhianga I le atono. Because I'm sure you're aware that there are FAST supporters and there are HRBP supporters. And right now, it's getting worse because o lea foi ua loloto o ngon ngasi a malu lea ua iei la sau finanga. Mātou ia le FAST party leo mātou kuku al kemingei. Mātou ke kaumu whai le awala e se wheat pāki. And the most safest way koe maintain nei le integrity o le kung. O le vai mo le kung. O le mātou ke whai unga karawhea ngai. Pa unga move ele kungu luma ele ko ti leise me ele ko fi se me le nga lenga mako loko ki kele fai unga wa mako vai ele le pa ki me la fai ti leis there you know bo ke le la fianga ma kwa ke le la fianga mo le kun ola fsiri le fa ko ko o le mako loko a ko nga ba ai le ku langa o le ti lei ma me le kun e mal me la le fa pe mai e whakulanga le alofa mo I le lenga mako le ngau whaise se pa election o whaise snap election a wal me whasao o la kowe wa whale kongu le whainga malo le whas ave ese nanga whekunga I al kai sui ka pengeka koe aru malo simple as that. A whaia manu I futai au se lafo tono le pamene I le whaatuatuanga lea le taitai malo le whine pe tu ai la o tu te lango pe tu te o le o manu fa tu lan wola ile ese fo upulo ke fa kuangi ese ku pukai we will never ever stand ise me mau ke roa fiel mamal wal parliament on ka upurngai on ka fa lo ko fale ile va o ke kai mal vaen we stay there por menga la kami miro mais tu ia mana ko vaen they want that to happen. Ongolea, o la ko fo na agenda. Ka le per fast. Fa ka ape se e ko tesle ko upo fe o yele. Fa ko kwanga, a ngai ko sitsi. You can feel where the support is. Ngai ko kilo.
Ai ko ke ropo fea lea e mafuri e le langolango le kung. Au mako ia mako ke kuku mau mako ke kunguma. O le lofa ya sa mo le mele kau omi in fasa sa. Se loa toa ia le whingalo le tō whare ngā matua. Lau whionga le li whaipu leo. Whale ata wha. Whale ata whafo. O le tūlanga whale le process. Lewa e whamanino e le process na whiliwhili ai. Mai le Vaega Faaupufai saingi lea o le malo a vea Parliamentary. A o lea tau te whaapea mai e leise mea le Parliamentary e whai ai. A lea wa e whetalai mai. E se fo le process i le tūlanga mulmuli la lea. O lea tu mai fia mea le process le ngā mulmuli. Lea whai mai fia mea ngā le Parliamentary ngā ke whaakeanga longa Parliamentary. Ai sa o le fina ngalo fia me. Yeah, se faila po I whakua la. Because we will never move. E va lea ma kope a koe whakuse la for no confidence. And we are not at all. Awa whela pe whape tū le whawhetalai le tū la whono o le process le whai mai al Parliamentary. Vaega mulmuli. Okay, kako wolola le Electoral Act 2019. E le mawhai e fia mea ko e merch ma le kuangai. They can't, and then pain kalango, al mea la e whai la ko kalang le alu fia mea kalango ai iti riko. E le mawhai e can't. Ma le sira mea, le ala o le koe a vea masui a wai. O le paki ka ki e le Parliamentary ia. La o sa whai kongo I o, without a party. E sa mai e kongo le Parliamentary. So where does she stand? Pa wal me kong whai, koe alu whenang paroka. La ko mga ko like what we did. Si o le Electoral Act, I resigned malau. Pepe me ngai mako. We wanted to be independent. La kalat ko. Yeah. Bawal mele o luma al kalat famasingonga. If you resign from your political party, your seat is vacant. Yeah, because you resigned. She didn't resign. Okay, but then you go and have a look at the Electoral Act or any other reason. La let's reason. Or sack puli. Le se ofesili. O le whai mai fia me. A whapea I le mako ofesili ngā wei ai. A whapea ki fi mga e whai se e keu le Vaega Faaupufai ngai. A mai fia me wasili ngā kariseu. O ngā lanko ke le fia mulimuli ku la fongo. La kongo al mele ko ke mga o le case le ala auli. Wa le ngok mau o whai kopi o kusi lea. O la whai tau te toi awe whamata upu I Vaega o tau whai tionga ia. La kongo ala le mele ko ke mga o le case la auli. Look, our before case la auli e whai mele, it's got nothing to do. There's many other issues that o lea e kau fia wa ai mai le kungu o le kali e kuen malo. Plenty of other issues. Ne, na anu la auli la kowe. Maka ngofa me lo mo kwa kelfon. No fia mamalama iai. E whamelang kala ale. Ko e pea la auli e anu e whenang case. E whamapopo mai o whakule iai. This is a bad image for the party towards the 2026 election. E ke le mwhainga o longa whina ngaloanga. So on mela ia ai leo le keisa la auli ma whamamana makul meanga e leo le keisa la auli le alenga mako walk away. O mako manga o suil malo. Another fast government with a new prime minister, new administration to move the government forward. So how can that happen? There's a vote of no confidence. Leise I whamamlama tupea. E le mawhai o ngā kākou whai le motion ngai ko kongo le Parliamentary kaingi. Se panga mau le nampa. We can't just do it. Te ai. Ngā mako a maka me lusu whāu tanga waia. Ngā mako e mbia maua lusu wadu. Nāna me ngā whai. O mau mangko e mingi o kakaia. Au ke leo e whai se mea e le kaumu. Nia ngā lengo o markengi velo koe lusu furu le koe. Ngalo fina ngalo lau fia te tahi. E happen ale no vote of no confidence, say no more kono. Ele ai fo. Ango mako consider ngoma consequences o mele pa ko. Ale o uma mako fa pe melen kam fa ale fa ma mama. O mele mako ui ai. O ka o le malo mal Parliamentary. O le ko ise pa ki o le fia mel kamingi. Go and look at the Electoral Act 141. The process of someone who is not involved in a political party anymore. Federal mei ui. Kula fongola ngā lai ka kaunga la fo limo speaker.
pula speaker po lale, what is his next move? Ama ko. Tai au tu fa mai speaker. Tai ku mawanga ve fia be mi skara I o musuya lo ku pa ki fa. I don't think the speaker can say that. So where is the speaker side? Olo ko muspuru por ku ko kasio ye fa nga venga pan. E la fo speaker lang ngalwenga. Le wo fa ma ko kiuki. Aver ma ko kusile. Fo vetalai. Ole unga le paki. And this is the official decision of the caucus. Majority of the caucus. Was for matter. Afeli fa ma vai tanga tane mer parti o len to terminate. Alay la lor kula fongo finga palok. Two option. If ko pe latino. E vai ka kare fongo fo ya ke la la menga fa. Ngo walu ko fa la palok ko sa ko. O fesuya inga umanga nga fa ku la e pa longa kaimi. Ela e fefewo fese me a faile vote of no confidence na avela ia le capeneta fako adu fie me ka ule ole malo. What is the decision under her advice? Lua me is either prime minister resign or snap election. We don't want a snap election. Failo ngo konse a failo fale ku faile me le fa ya ku el caucus resign ngo male file mule ku move forward. I resign lan Parliamentary, for example. Resign. Ai ko bautenga vera ko musu fai pule po le a oi fai la ko paro. Wa wale se ka tenga ka wa resign bo mai mala. Yeah, well, the law clears. A resign law wo mai ko foi nga paro. That's the law. Yeah, whatever. I don't want to further down kulo lava. Ko pet speaker fai unga. Leave it to the speaker. That is his the restriction. Ye ke o mako fosi. Paul melo mako viviai. This is what FAS agree upon. Mako le. Taiao. After ko ngebo swing of for ko ke ala. Ke wo mai kula pa mar vanga ngo fu mai ko. That cannot happen tomorrow. Mwenga sui kelanga sui mo fo makiai makengo foi ka foi inga pa ai ngambe fa pe wa kule pa imanga e no ken afo mama foi otana foi e ka kalmo malama ka kalmo malama o mako wi o mingska ko fale wa besi o le la mako me i uma backbench o le mele ko mele ku ngat o tu o fe pula i mama ko fale that makes us 8 o le wa ko kuli uma associate minister o le mele ka ngai o se uma ma associate minister la se ko mitska e o mai le kule uma ko ye e re a ko ngi o mele ngo for ka parliament where do they sit so they have to stay where they are o la falling on the image ngar parliament. They are still sitting on associate minister seat. He doesn't need to answer back to us. He endorsed that in government, in parliament, or whatever he chooses. Pamon mole Laauliale sau no anga tama ita ipalmia. Na ia fauto ina la ufio ngai tatia pelem ta upunta ngalwenga leo. Pe tai e le ifie faalo ngola o fio ngai lan fautua leana lai ona a fatino yesu e ngai limta upule atu au ma fatonu ai foi. Don't you think u overlook ke la o fionga i el tofinga al minister o leo Yeah, kaukala malfa. I'm a citizen of this country and I've been accused of bela fa fengo kula ya ko kavalu ko ngaka ola fa mai ku po va ele ma unga o kirka mi kire and I gonna sit around and say what gives you fa mangi o no I have to protect myself protect ling all vang fa fight nga ngalenga ma fu long one fight ele fa nga su nga ngo fight pan mia o fa fi me I have to go and do this because lang la ku inga ma ko o mal su nga ave ye me ai liu mai ia wa so o la ai ngalo fia kangi nga ave ia Yesu ku le pa ma le pula na fai le ai se moment ai ma se moment kasi so o fele ka kiel me fele fene so le lo ia ka kau ma le ia ka kau ka kai koi ia fam singo fo ko
Le si au fesili fa mole la o fionga. Leia Schmidt, tu mau Parliamentary, tu mau cabinet, tu mau aperu mali Schmidt. E leisa mako upu e whai al whonga tarai e pule. The speaker rules. Pawal mako whiwhianga, wa aver mako kusi, this is where fast stand. Ya, ka ki eila ia, lau ko roa I ole, kura whongo. Kulau lawa e rea ia kua o kou, ai oi whai kauri meanga 141 of the process o ka ngaka wa kukuri mapaki, a ole ko i eise vanga whai o i kong. Or the process la nga, let's see further down. So we don't want to discuss that say longa la veo ke mo long fika lai. Ole ala se tati anga vaenga Faaupufai le wai ai taimine. Wa malepe sa awal vaenga Faaupufai al fatoto ele tu samoetas. E ai, a vese ro punga malepe. Anga malepe le ko ise fast. We are the fast. We are the majority of the fast. Ola ko umangenga le fa ko pu ngere be vesi ke minge ia. Le fa so solo ko la vesen ale umal ko ngomu. La wali vo ia sengi ai ko so sola. The next. Na ere ku ai lalo langa de mga minka ka fa laka. Aka le mai ole le ku mo sengi. Pamol mole ole o se tasi tangata le na saini le tusi ole fonga ftalai. How can you ensure to tasil fai ungal fonga ftalai ole fatino tai au pe fai o ye vo ile sa saini le kusir no confidence against the prime minister? There are two restrictions. Is a member of the party that choose everything and everywhere in Congo Parliamentary. As I fight on for. So I don't question the speaker. You will see tomorrow what's going to happen. 10 years I've been a speaker. And I know how things happen. So I'm speaker for nga kaimi ang fasa sa or kele me. Fasa ka le penga dal fongo fasa kuring or listening ska. There was so many if you stand or fongo fikalai. Ikiku ma oki ma ku independent ya vai. So I trust the speaker langa ke lo le vai wango o me fa ku kuanga man me nga kai langa ia ku ko kasi. Ana fa pero la o fionga le vice versa. La o fionga le tu la I mai to fi palmia. A le la voi tu le o tu la I mai e fa la vele. What would you ole asa nga yo inga fai. Fa mata fatino le faton oile le tu langa le wa fai atu e tamai tai palmia la o fionga. Or what would you do differently? It is not my intention to become the leader. All I want is fight me ami kong mal me sa o mole kong. 5 years, bila sabari 5 kausanga. The investigation failed. Oila ku wa ikam kikire. Ai ko follow mai ku au fasio kia ma umba el. It's not correct. Ai anga fa pe sa on fa ku nga fai e ku ku le ku le pe menga ma ku fai ya. E mai le mai fa ole vanga umon gau. Pire ka fa pe fa ya ku la kala. Nai ko ke lo. What happened to the ice? What happened to the crime at the moment? There's so many issues that we should prioritize. Arar ke mi mo kurkuria pu ya. Na me la kurkuria pu ya um ka. O political plot. What me sa nga it's a political plot. Fale nga luka ngaka. Lau fionga te fono fa te asa ofisiri le tulanga le ile. Ta upule a fiela te ia tu au ono le o ta oto il famsinonga. Le foi loma I el teme vala awelm ta upul famsinonga o lau fionga. O lau fina ngalo le na sauno mai no o mai Samuel. Lua faso mai el tulanga le na va ai ai. Le na e o I lo I o ia li o ma sawe faile. Isila ia tulanga le. I lau tūlanga whaamistal nā teimi. Whamata sāle te tau ona e tala noa ele minstau leo leo. Ma ave e Samuelu e whaamitala e le melea. A wā pē fōringa mai, o lena sau Samuelu I lau e fionga. Ona e whaatino e leo leo le tāpenanga lea sa au mai e le leo leo. E o e whaatino le ngāruanga. Le whatoa ave mulmuli e le tau no ngā lau tau suesu e ngai leo leo. Ale lua van no for Malaysia minstau kapene. Bo umano longo. I never did the investigation without letting Fawalo knows.
What did they say? Go ahead, uma findings nga may laya. That's what I did. Umavang ulongol pa niya. Samuel, wa feu Samuel we aru leo. He has been there many times. That's why nga lang ako suru may susi toa if I yele mea. O ko mang kuanga nga umang sa Samuel for investigation ave. Ay ko may leo fa may akawe. Ele pelo uma mea. And that's why I end my case. I closed the case there. Alam me Samuel nga fa nga ko alwa yele media. And that's why it's all start again. Saulo markala Samuel. Eu vou ia Laudi. Lá vou nga Laudi no carro. Não o veo, mas famo mo ia Laudi, ala lo karia. Não lo ko maga ko play mal merena. So that's why nga lai o ngo le mango fongo foi ka ka nga so. That's why Samuel goes on air ma failo le me. That's why he talks all over and over again. Afape na o Samuel leo many times as you said. Asala na lafia ma leo. Ile taimile na sa ili ay na utoy fangaso loyo. That's out of my jurisdiction. Now kay minga lawa soros kami kiki e vai mo bolo loko le mea lama ko foi le dua case. Nga email assassination no. That's even more deeper. Lawa ka kala Samuel. Lawa nga yeri fanga marka kala le fanga lawa ko le lori mo fanga. Na face investigation nga me. Nothing. But here it's about security of me as a minister. I say nga fight, nothing. But how can I say iringi ka makikyo le sa ka umet fu nga iska ka ifanga. Afape le case le famol mole la ofionga le hotel ia le vestimo ma so soani nga station mar. O ese tanga ima mau po sila foi le se fata no mano eu no tapu ia le case. Ina ia or kapunging or case le. Or sa iri maua. What's next? If our police does not come up with results, amir FBI ma may kakamay fa. Pamon bone unta on nga sinasama lo utula imay. Everybody is getting personal. Ai wa mata vo yona sawai malistau fa mata. Ya ai mai se lava si mato ngaluenga lo fatino. O lava ai nga mai se mato tamali ang ia matangata ta ito atas o ia famtalanga le mana ia e pe ito tele la vai le aulangolango mai le to itu o feolo tu wai la o fio ngal ta ita ifono po ta ita iol Vaega Faaupufai ile mta upule ya o ko fa fonga la upu pe fai lungo le aulangolango ko arkai fa mamar sau o upu ke fai pe ke mi ala fa ko la lo ko fsen Heri pokir me sao. Awal fai karfakupu. Awal fakupu vevesi. On the line. Ia ko kusale le FX o ko ngalo nga codes ko ngalo. Ai awa ko ke faku piko. That's where the whole thing comes up. Ere o koi vale fo isa poras to low lava. Okay, ro a kosia le lenga la ko ngalo. Ia pa lengi mole mo ka ko. Awangi ko yengi mengi o fake pages le la fiesi kuwa. Awa wia wo umango karsanga I le Vaega Faaupufai sa poras ko arkai saur kai o mala mai loa I le kua ia uma ia okay loa wa manatu lango le ile sima ko fongo le lo mamai ai moria ku le ngang fa kekele I lo ko wa fio mai kala mai ao a sia sa mo se ma fa fonga ma singi upu e kau kadi ai ka ko fa mo mo ongo le fa ko ka ko filo I kako karoia so ka fongo Parliamentary. We'll hope to see you all there soon tomorrow. Pa ele ngis ka ko karasikele ai moliak fa mangyanga lo ko ngalwenga. Keep it up. Awal me ole fa mo ia longo puyeli ma ka ule ku kala o manga obia. Wal fa ko file muinga. Ya molila ngang fa tai sa mo amo mai netu la laso la se upu wala vale. Mana matou tau mo fai atu le nei aso ia marua ve fale lo to filngalo o le matou anava ia to fi maria le tunu awana ia se pe welanga au foi ni fa vita u le tu le mai tatou tele mana mia tatou malava le ainga po fem tele ia pesenga tu la vale o ai manu tele ina nei aso mi foi mo tu toi a manu le fa sa nga sa mo ai mai se tu malo ai mai se la ona le tua
tai o ka le si so spat kai talang manuia ni aso soifua mai manuia